Abarukushomesa eby'emikono nibagira ngu mubaregwa abaana abakirkwija kubishoma gukirya hansi nikwe kushaba abazaire okwagira entebeekanisa egi egyendereire okurwanisa ibura ry'emirimo mu minyeeto. Eby'emikono ekihango nooba otakahereza levels zoona z'okushoma immediately otunga employment ninga otunga esente ahakuba nabasa kutandikira even nakuhereza omwana kiza nahereza baba mbamu mutwaro hata gisha turugambira ushanga nambwe nababa mwa aho bakwija farms ezindi nzija babeta ngwimwije mutuhereze ninga shi mukora sites hata bakizayo bihayo sente ushanga aba batarafire yo kushoma bari aba singa sente. Exams zishohwire tukora ebya UBTEB kandi abana bamazire umwaka gwa kashatu aba joining after P7 nibashome imyaka 3 yonka. Imyaka 3 je yashomere nako bana competing no wasinia yakana bamwe mbeje abahereze kushoma eby'emikono nibasima habwo kuba bahwerire kwebisaho omukwangahanga hw'emirimo yabo. Ate mirimo kakanyano jiroti ubona company uzayokora ushangane waje kiwateka umushaho yawe then abandi abasikazi yabataka kujoininga eby'emikono mazimani bafirwa chance y'amani kwanga ko kushomera ikintu cy'emikono biruza none utasa sente umushaho yawe. Abantu benshi nibakigaya konka it is one of the leading education systems. Kandi abisha benshi nibanga kushoma nka electrical installation bakujana y'abashija konka is not like that. Mukuru wa Kachika tekeniko hona nabwe nasima government ahabwo kwateraho kutungura eby'emikono omwishomereri. Universities nyingi munonga mu mwaka mishoza abana okabikora ki so kigira abazaire na munonga kwenda ngo kutuntekeje tugikozese. Gashakwa Aneta Tukunda.